ubuphelele media. Baba Nkosi yezulu hlaba ngiyabonga kuqabadele wakithi ebuhleni bamaNazaretha. Ngibonga ukuthunywa ezulwini. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi ngikhulekela isibusiso kumfowethu ade ngilekelela inkosi ngibusisele yena. Bantwana basezulwini ngiyakhuleka ezulwini ukuba uNkulunkulu wethu unyazi lezulu lungaqheli eduze kwami, angifihle abantu bangangiboni, futhi uNkulunkulu ophambi kwethu angene olimini lwami, ngibe ispeaker ngisho lokhu akangithume khona. Ngicela angibheke, ngiyocela ukwedlula engomeni eyesithupha amavesi amathathu. Sakubona kuphakama sakubona Judea sakubona kuphakama sakubona Judea ubabekephi abafowethu thunyele kuwe ubabekephi abafowethu thunyele kuwe babalekile bakushiya abaxoshwa ongcwele akungeni sono kuwe akwana sono sinye akungeni isono kuwe akwana sono Nkosi yamakhosi siyabonga kuqabadele, sibonga ukusithanda kwathi noma ade sazi ukuthi lo mhlangano mkhulu kangaka sakhohlwa
sabe sesiyakhohlwa ukuthi lenyanga inyanga yomhlangano omkhulu. Sahlala emakhaya, sahlaba imbuzi, sashadelwa, senza yonke into engafanele siyenze ngalomhlangano. Kodwa Nkosi ngoba wena uvele ezulwini wasikhumbuza ukuthi lona umhlangano omkhulu. Siyakhuleka ke Guqabadele, sikhulekele ukulotshwa kuthi masikhona sibe khona nasebhukwini lasezulwini. Sithi masihamba lapho phakathi komuzi ingilozi ezikhona la zisibone, sifunde nokuhamba kahle phakathi komzi wakho. Siyeke ukucabanga okunye okungafanele singezelanga khona la. Ihlabelelo noma amahubo zokuqala abaphethe amabhayibheli bangalekene. Khuluma. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi. Engathi ke bantwana benkosi, uma siphakathi kwalomuzi singakhulekela ukubusiswa futhi singahambi ngokuyala kwababi. Ongemi endleleni yezoni, Siphinde singahlali enhlanganweni yezoni. ongahlali nasenhlanganweni yezigangi. Igangi ngeziningi, Kanti okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. izigangi ngeziningi. Ukuthi mawuhamba uzwa abantu bekhuluma bengakhulumi kahle, bethi umbona nje efuyile inkomo zingaka, ezinye zazo ifika ngomnyama. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi, ongahlali nasenhlanganweni yezigangi. Kanti ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Indaba esihlangene ngayo lapha bangcwele ukuba sizothokoza emthethweni kaJehova phambi kaNkulunkulu wethu unyazi lwezulu, ozindlayo ngemithetho yakhe ngemini nangobusuku. kodwa imicabango yethu kufanele ibe yinye. Sicabanga ukuthi ushembe phakathi kwethu unyazi lwezulu singalithokozisa kanjani. Yena uyoba njengomuntu otshaliweyo ngasemfuleni yamanzi. Yebo baba. Uyakuthela izinhlamvu zawo ngesikhathi sawo. Kodwa mawucabanga ngoNkulunkulu phakathi kwethu, uNkulunkulu osithandayo, kufanele wazi ukuthi uyofana nomuthi otshalwe phezu kwamanzi othela inhlamvu ngesikhathi sawo. Amahlamvu ngoba lo nkulunkulu esinaye uNkulunkulu impela lona esinaye. Noma bangathina abantu kodwa lona esinaye uNkulunkulu. Ngizokutshela ukuthi ngisho ngani. Yeah. amahlamvu awo akayikubuna
kothi konke akwenzayo kulunge. yebo Ababi abanjalo kanti banjengamakhoba ona emuka nomoya. Ngaloku ababi abayukuma ekwahluleni nezoni enhlanganweni yabalungileyo. ngephi baba ayizi indebe awezi ivu lagi Yogo Holy Aizi Delaku Anggi Yelevu ngelinye ilanga ngiyahamba nje emazweni akithi ngihamba ngemoto even lemoto kanti le moto sekunqamuka ipipe le black fruit uma selinqamukile ipipe le black fruit i-black fruit isiphume yonke bayazi abajwayele ukuphatha imoto ngiyofika endaweni eyehlelayo khuluma ngalo shembo phambi kwethu ukuthi noma umuntu angathini thina sithi uNkulunkulu uma ihamba imoto ngithi ngizama ukwehlisa ispeed uma ngithi ngiyanyathela ibrick village hayi bisiqengqethe ngithi ngizama ukuyehlisa ngamagiya igiya lingabe lisangena lithi khwe ngithi ngithinta ukhiye ngithi ngiyicima isize ibisiyacima ngaphela bese siyalokha steering hayi bisiqengqetheka ngempela ngihamba nomfana akayi ngisho esontweni lomfana kwasho yena kuqala wathi weshembe kodwa ngixoxela kakhulu laba bezela abazozivakashela ukuthi hayi beze kuNkulunkulu samemeza sathi weshembe yaya weshembe la yaqala manje yagudla usebe lomgwaqo kuyahlela yasiqonde kanjini khuluma ngoNkulunkulu yasiqonde kanjini yalishaya ucingo yalithwala lonke ucingo lwenkambu yaphuma yaphe wathi umfana igwedlu ibhekisele ngithi mina isikhiye ilokhile manje sakhala sathi weshembe yafika esiseleni yafika yashaya esiseleni yaxhuma yabheka phezulu yaphenduka yaqonda emthini ushembe uNkulunkulu lapho sesibona ukuthi manje iphikelele wena yafika yangena emthini yashaya nje emthini yafika yathi yasima ubani kanti makuthiwa ushembe umabizwa sabelo kanti ubani umabizwa sabelo
masiphuma lapho na lo nganginaye waphuma wabheka le nami ngaphuma ngabheka le sayoshobinga ngathatha ucingo ngafonela ekhaya ngathi hawu bongani uNkulunkulu la ezansi lapha kukhona imizi bakhuphuka abantu basibukile abantu bakhuphuka abantu abezela kithi nje le ndawo engikhuluma ngayo bayayazi uma ngabe ubheke ngasesandlwane uma uthi eK mawudlula eK uzoshona ngaphansi uthi ilapho kwakwenzeka khona mhlambe sasiyolandwa lapho ngehlahla kodwa ngoba sinoNkulunkulu lo esize kuye akwenzeka ngalutho ithi ke incwadi esifundile uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi ongeme endleleni yezoni othi noma uphuma uze enkonzweni noma uye enkonzweni noma ubopha imithwalo abantu bonke bakhulume bathi osibeka bengasho ukuthi hawu mangabe izulu likhona lingangenwa yilona nami ngaphena ngoba ikhona indaba enjalo sithi siyamaza umuntu kanti umuntu ngapha kulele linye side uphile enye impilo ngapha kwelinye uphile enye impilo angazi ukuthi ezweni lakini bakwazi kanjani futhi angazi ukuthi lo mbuzo ngubuza kubani noma bayasho nje bathi hawu khona indaba ekaya ngayixoxa ngelinye ilanga ngathi ngigibela itekisi ngibheke eDandi kunezinsizwa ezimbili ezayihleli lapha ngemva kwami zathi mangabe zibona ithempela ithenye hawu ushembe useligoqilizwa amathempela segcwele lonke izwe uthi omunye ho namasela adla inkomo zethu akhona lapha akhona uthi ke lo nomunye hayi bonke ngalithanda lelo hayi bo kungakubi phakathi kwethu ukuba silapha nje kunabantu abaphila enye impilo ushembe sebonwe yizwe lonke ushembe ubuye eMozambique bambonile ushembe bamfuna ushembe ubuye eSwazini bambonile bayamfuna bafuna ushembe lo wasebuhleni bafuna ushembe lo kholo okhonzwa yithi oh ya thanda abantwa awazi saola lapha lasikhona amaNazarethes sikokuphelele asihlale
manje sihlale ngentombi sihlale sithule sithi du silalela umnikazi ukuthi isitimela usaphi asihlale manje singalosicabanga ulo ucabanga wakhe iqoqwana ezakhe ezaziwa uwe ukuthi ufuna ukuyapi uzufuna ukudukisa nabantu asihlale phansi silandele unyazi ihlala ikhuluma inkosi yamakhosi ithi mayubona ukuthi usuyasindwa uboni kahle ithi goqa ingubo yakho uyifake eboxini ngelinye ilanga uyophumula bese uyabuya kuphelele bantwana benkosi kodwa into esihluphayo nje yini unyazi lwezulu luphelele lunayo yonke into esidingayo kodwa into esihluphayo yini amaphupho ngoba manje amaphupho esiwaphuphayo agijima nize nifuna ukuthi asambe siyotshe ufike uthi angikudonse ngikusekubanga uyokhuluma iphupho kuNkulunkulu Deuteronomy 13 verse 1 abazi baola uya oyati uma kuvela kunina umazisi noma umphuphi wamaphupho uma phakathi kwethu kuvela umazisi noma umphuphi wamaphupho ngilapha ebuhleni nje obade ku September omunye woza kwethu uza nomfana lo mfana ngiyabona unabo 21 noma 22 uthi sihlalo nangu umfana ulalele nangu umfana ngithi mina hayi umfana uyapi uthini mfana uthi ngicela ungise onyazini hawu yewe uyokwenzani onyazini ungwapho kokuqala nje uyasho ngeke ngisho ukuthi wathi ungwapho ngithi pho uphi umfundisi wakho uthi akekho uyothini onyazini ngiyokhuluma onyazini ukuthi kukhona engikubonile okuthiwa kufanele ngikutshela unyazi ngithi wena ufuna ukuyotshela ubaba iphupho umnikazi wesonto uNkulunkulu ngithi hayi ngani yami hamba uyofuna umfundisi wakho yaqhubeka ba aninike isibonakaliso noma isimangaliso verse 2 nesibonakaliso noma isimangaliso sivela
njengokusho kwakhe kuwe ethi masilandele izithixo ezinye ongazaziyo uma kuvela umphuphu wamaphupho ethi ngibonile ukuthi nokuthi ebese kwenzeka njengoba kunjalo ithini iBhayibheli ungawalaleli lawo mazwi alomazisi ya nalo mphuphi wamaphupho ngokuba uThixo wenu uyakunilinga ukubona uma niyamthanda uJehova uThixo wenu ngenhliziyo yonke yenu nangomphefumulo wonke wenu na uthi ke uShembe ngokuba uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo uboyiphatha kahle indlolala kuyo ukuze uJehova angacanuki ukuza kuwe ngephupho. Hayi bantwana basezulwini asibheke lapha esitezi asibheke unyazi lwezulu kuphela silapha eMnambithi kufika umama uthi hey befundisi angayikhuluma umfundisi umji yakho lenza ngisenonyazini ngiyokhuluma onyazini kukhona isibonakaliso engisibonile ngifuna ukuyotshela unyazi ukuthi kufanele lwenze njani uyotshela uNkulunkulu ayikhona abancane ayikhona akugcwale kithi ukuthi uNkulunkulu lo phambi kwethu akugcwale kithi ukuthi lamaphupho esuke siwaphupha amawongohongo uyazi iphupho ukuthi noma uphiswa umchamo ulele ebese kuba khona into oyiphuphayo khona uzosiphaphama buso uyogcama uthi na uthi uyacabanga ukuthi hawu kanti kusho ukuthi bengivuswa ukuthi angiyogcama usufuna ukuyotshela uNkulunkulu uDriver wesitimela hayi maNazaretha munye udriver lesitimela asilandeleni yena uze khona Ncube niyakumlandela uJehova uThixo wenu nimesabe nigcine izimemezelo zakhe unyazi siyokulandela silesabe sigcine izimemezelo zakhe nilalele izwi lakhe alikho elinye kufuneka silalele kufuneka silalele unyazi ukuthi lithini nimkhonze yebo ninamathele kuye amen okukholwa kwethu kulo Nazaretha kuyidwala elimushelele awuletula abaningi ukukholwa kwethu akolobu Nazaretha akuyidwala
Nazaretha amahle lapha kuloku kuhamba asazi bobaba befuna thina abanye siney'nsukwana sikhona kulokhu kuhamba kwakukhona izinto okuthiwa zenziwa la kwakukhona izinto okwakuthiwa mawusiphathile uzohlala 7 days ngaphandle ebese uyabuya uzohlambuluka manje ke bantwana basezulwini kukhona manje into ekhona esingazi ukuthi uNkulunkulu wethu siyongena nezulwini ngoba njengoba silapha sonke iqiniso lithi wonke nomunye ufuna ukuya ezulwini ukhona ongafuna ukuya ezulwini sonke sifuna ukuya ezulwini kodwa manje ikhona indaba ekhona esibonayo njengoba sihamba nje ubaba uNkulunkulu wethu inyanga yezulu uma uqala umbusazwe ugqama emhlabeni uthi ningangeni einhlanganweni futhi ningezi nazo la alibuya angazi mhlambe yimi engezwanga ukuthi labuye lashona ukuthi asize nazo la ngoba makuhambe iNazarethe kuyahlatshelela kuthiwa ngingumhambi emhlabeni noma seliphuma kuthiwa lapho sengiphuma emasangweni kodwa uma unamathikithi amabili kuyokwenzakala ukhona umuntu ongakhonza amakhosi amabili enye uyoyenza njani uyoyizonda enye uyakuyithanda sibuye eKhenani masibuye eKhenani ngicela ukuthi inkulumo yami ifane nesitimela isitimela siphumeli ngaphandle kaJantshi sishaya ukusendleleni yaso sekuvela ukuthi ezweni lakithi sekulimele izingane ezintathu zethempeli elilodwa beyihlangabeze iComrade kuyongcwatshwa ngoLwesihlanu bese ngiye ezulwini kuNkulunkulu wethu unyaso lezulu uNkulunkulu wami bese ngiyamazisa abusiyangivumela bese ngiyahamba abesethi umfundisi Mavundla athi uyangiphelezela kuhle ngoba lenkulumo ngizoyikhuluma inobufakazi nangu Mavundla uma sifika lapha kodwa ngikhuluma ngamathikithi amabili ukuthi kwesinye isikhathi kuzohamba wena mfundisi unamathikithi amabili kwesinye isikhathi kuhambe wena mvangeli unamathikithi amabili kuhambe wena mshumayeli unamathikithi amabili iyiphi ingilozi ezokuhlangabeza nathi sase siyafika sathi masifika nje safika umsebenzi usuqala umphathi wohlelo owabo kwakulokushiyo kulokuthiwa hayi sahla kuthe makufika esikhathini sokuthi kufundwe izwi hayi wabona ukuthi hayi into engekho le
hayi basebehlangana basebekhuza iqubulo basebelithatha ibhokisi belisa phezulu ngase ngiyabuka ukuthi thina sizongcwaba iNazaretha sizongcwaba amaNazaretha angisho lutho bantwana basezulwini ngithe inkulumo yami ngicela ifane nesitimela esithi masifika kukhona okusendleleni sikushaye usuduka nje ilanga libalele wena uyathanda ukusilandela lapha siyakhona abokala lapha siyakhona balithatha ibhokisi baphuma nalo balindizisa laya phezulu sasilandela ngemuva nanalike bebaleka nalo phakathi kukhona iNazaretha hey maNazaretha ngiyaxoxa ngixoxela unyazi lezulu ukuthi la sihamba khona sihlangabezana nani sathi masifikile emathuneni bake badraya into ongakazi uyibone badraya sabe sathe siyacela ukuthi asifunde incwadi lekufanele sifunde eyumthetho elinye iqembu lahamba nomfundisi uMavundla waya ngale eyofunda incwadi kuphi khona ithini inyanga yezulu ubaba inyanga yezulu uthi ningangeni kulezinto ngaze ngakhuphula izwi ngathi hey asizuzungani phela manje kodwa ke ngibhekise kuwe ukuthi njengoba uwaphethe emabili amathikithi sitshele manje ukuthi kuyokwenzakalani mawusuhambile emhlabeni sitshele sazi ukuthi hayi mina ningezi ngolunye usuku phela siyabuka nje obasamba nje lukhala ucingo umfundisi yebo usibanibani usehabile uyangcwatshwa ngelanga elithile hayi bese ngisuka ngiyakhona ngiyawahambela ke kakhulu amalunga nje ngiyawahambela ngiyena lo mfundisi othi ungcwaba umgcojwa ngiyawahambela impela amalunga uma ngifika sifaka inkonzo hey womaNazaretha ake sikhulume sisaphila ngiyazi ukuthi njengoba singaka nje imndeni yethu ayikho kulobu bukhona kodwa masingalungisa indaba yethu sisaphila ukuthi inkonzo yakho ayoyithola indawo sayifaka inkonzo sayiqeda sithe masekuphunywa kiwe emathuneni waseqhamuka umfana uphethe u5 liter wathi xa siyahabelela lapho sengiphuma emasangweni sathandaza the masiqeda ukuthandaza zafika insizwa zathi hayi lesi kube kuyisigagayi lesi bekuyisigagayi ake nisidedele nathi simvalelise ngendlela esimazi ngayo waziwa kanjani wena ezweni lakini
ezweni lakini waziwa kanjani basebesho bathe sho bangazi noma babesho yona isho le bathi sibomvu into zesho sibomvu basebegijima nalo iNazaretha hey basebegijima nalo ngasengigula ngasengehla ngithe uma ngithi ngibide buduze namathuna kwasekuqhamuka umfana ephethe u5 liter kodwa lokho ngikukhulumela kuwe ukuthi lungisa indlela yakho usaphila mangabe ungafuni ukuthi size kufanele shona kusemanje uthi hayi mina ngiyodedela umndeni uyibonele wena uyathanda ukusilandela awulapha siyakhona abokala isibindi awulapha siyakhona zwana iNazaretha sihlambululile isidumbu sihlanjululile kahle nje ngokuthela umNazaretha uthi abesedlula umfana no5 liter hawu wendoda yimi engibuzayo yini lo iphethe la athi intelezi abesiyabuza omunye umshana walapho athi imvumo yini le athi athi kabani imvumo athi yami nomama hayi lungisana amadoda awuhlabe nje intondolo enkulu ubusuhlala ubusuthi bafowethu noma bodade wethu njengoba ngihlaba le ntondolo ngiyanazisa ukuthi mangifile noma ngabe ngidutshuliwe noma ngabe ngenze njani kodwa anodedela inkonzo yami ningangcolisi hayi bese ngithi ke mina le ncwadi esiye siyifunde la ingcwele ngisezukuyifunda ngoba manje noma ngisathi ngiyakhuluma abese gxuma lo mfana athi kugalakaja angene ngaphakathi ethini abe suyalichela ufuna kulala iNazaretha lapho hayi bese ngihlehla kunendawana ethi kwenyukela lapho hayi bese ngenyuka ngithi mangingenhla ngikhumula umjiva kaShembe ugaxa ehlome ngikhubuka impela ngihambela bathi hayibo ngihambela hey maNazaretha silungise sisenyamhlangene nomphefumulo amen ngolunye usuku ngizoyixoxa impela ngoba ngiyayibona mina ngiyaya emngcwabeni kodwa ngizama ukulungisa ukuthi asilungise ukuthi ngonyaka loyo ohamba ngawo uhlangane nonyazi wezulu umoya wakho ufike kunyazi wezulu kodwa ngithe inkulumo yami ngicela ifane nestimela okusendleleni uma kusindile ufike uyilungisa indaba yakho bese kulimala omunye umfana bamdubule qhu hawu usibani sedutshule uyafihlwa ngelanga elithile ebese siya
ngiphuze ukufika kancane ngifike umvangeli nabashumayeli sebephambili bese ngifika ngiyabuza ngithi bathi hayi sesimhlambululile ngithi oh ayikulungile niwubonile nomndeni ngoba umuntu mayefe kanje edutshulwe kukhona izinto aphathiswa zona abanye bamphathisa inhlamvu abanye bamphathisa insisi abanye bamphathisa okunye nokunye bathi hayi kuthiwe uzongcwatshwa ngobuNazaretha bese ngithi mina ngicela ubaba wala ekhaya abese uyeza ubaba wala ekhaya kodwa ngikhulumi ngaloyo ngikhuluma ngawe ukuthi awuhambi yolungisa bese ngiyakhuluma nobaba wala ekhaya ngithi angazi ngiyazi ukuthi mangabe umuntu elimale kanje kuyenzeka kube khona okwenziwa athi hayi uqinisile mfundisi thina njengoba ubona sambe impela sambe kakhulu ningamenzi lutho iNazaretha ningalenzi lutho cha kulungile singene ethendeni sishaya inkonzo sishaye siqede ithi nabephuma bebhekele hayi bese ngigomonga bese ngihamba ngishiye kunjalo so ilungisa kanjani lento uma ngabe wena uwazi umndeni wakho kungewena oyilungisayo uyoduka ngosuku lokugcina kukholwa kwethu kulo buNazaretha akuyidwala ngelinye ilanga ngidriver nje isitimela sonyasi luthe unyaza ngidrive isitimela sami sekuhamba inkosikazi ka14 inkosikazi yebhandi inkosikazi uma ihamba bese size sayibuka sathi hayi lo uyowuphatha umsebenzi kaNkulunkulu uma isehambile makhosikazi bese beya abashumayele emlindelweni athi umvangeli hayi ngizoya nami ngoba ngihlobehlobene lapha ebusuku ngo9 bangifonele bathi hayi mfundisi ungabuseza mina ngangizoza ekseni bathi ungabuseza hawu yini bathi hayi izanusi ungabona ungayibona izanusi ezigcwele indlu kodwa ngikhuluma ngalendlela ngalendawa esisebenzelayo lena nje sikuyo esisebenzelayo ukuthi uma amathikithi emabili siyoshonaphi uma emabili nje amathikithi hawu kanjani na uthi indle kwanokusho sezikhombile zathi uzophuma la emsamo bathi namhlanje yithina esinomlindelo onina nikusasa nini drive isitimela bangcwele abalevi
Abalevi 20:26. Wena uyathanda ukusilandela lapha siyakhona aboqala sebendela pha siyakhona anobangcwele kimi ngokuba mina Jehova ngcwele. liyezwe ibandla uthi anobangcwele kimi ngoba mina Jehova nginjani Ngingcwele, ngoba mina Jehova ngingcwele nginahlukanisile nabanye abantu ya ukuba nibe abami. angithi njengoba sisonke kanje singabonyazi bukhona lobu bungcwele lobu unyazo olusifisela bona bukhona wazaco amen ya Uma owesilisa noma owesifazane umlozi noma eyisanusi akabulawe impela. hayi asingayipromote bangcwele asisukuyipromota bangcwele lapha ekhaya kithi kwakukhona uanti udadewabo kababa wayethi mayifikile ekhaya athi ubaba akaphakele emcakulweni angazi bayawazi abanye abantu umcakulo ya akaphakele emcakulweni aphakele kulomcakulo uyoza hambe uyothi mayesehambile awuthatha ubaba aphumele nawo ngale komuzi afika uphahlaza ubulala senze njani manje bancane senze njani manje kodwa konke lokhu ngikukhulumela ukuthi sifuna indlela eyekha sifuna indlela ayokuya ekhaya sifuna oleyo ndlela ayokuya ekhaya Jehova inkosi yethu umdali wezulu indlela ekhaya ayedlula engozini ayindlela ekhaya ayedlula engozini. Hawu bantwana besizulwini
uNkulunkulu esimkhonzayo unyazi lwezulu akasiphi ukuhloniphana. Ukuhloniphana kuyasibalekela. Uyabona njengoba ekhona nje umbhele akufanelanga umbhele ezwe sekuthiwa sengidavuze emathempeleni akawaphethe. Ngibe mina yena bengazi. Uyafika lapha na uyakhuluma uzama iqembu elizohamba nawe. Hayi manxe. Asihloniphana nini? Umshumayeli akavunyelwe kuleli bandla ukuthi umshumayeli ashiye ithempela lakhe ayoshaya umthetho kwelinye ithempela. Umvangeli kuleli bandla akavunyelwe ukuphuma esiyingini akagcotshelwe sona. Kwenzekani banxe? Lokhu kuxabana okungaka kudalwa yilabo bantu abenza lokho. Ngoba ngeke ngithule. Asihloniphaneni bangcwele. Akekho umshumayeli mvangeli ehlenyuka ngene kuleli yathempela, ahle ngene kuleli yathempela. Wenzani kuleli yathempela? Hayi bantwana benkosi. Bengifisa ukuthi sikhombisane isikhathi esomnikazi waso. Ngiyabonga kuqabadele. Ngiyabonga dwalela abadala amahawupala asinda basengozini gaga nonkomaza bathiya. Ngiyabonga Thixo buyisele ezulwini. Ubuphelele media.